Тому што гэта гэтае разуменне песню як самага святого з усяго, што ёсць, вот так само, як вы паглядзелі, яно не вынікае з імгненнага прачытання тэксту. Мы гэта пабачылі, так? Адкуль яно вынікае, і між тым яно, вот як мы таксама казалі, што это была вельмі вялікая праблема з кананізацыяй, з кананічнасцю гэтага тэксту. А ў хрысціянстве гэтай праблемы амаль не было. У юдаізме она была вялікая праблема з кананізацыяй. Тым не менш, калі як бы накал, з яким Рабі Акіба адстойваў і гаворыць пра тое, наколькі яна уважалася важною, наколькі вялікую была праблема. Можа, не ведаю, калі можа мы эту праблему дзесьці зразумеем, тому што развязаць мы ўсё роўна не развяжам. Калі мы зразумеем, то мы тым менш што зразумеем. Наогул, нават з гэтага пытання, пра якое мы гаворым, што ёсць Біблія, як да яе ставіцца, як яе чытаць. Я хочу спытацца у вас найперш, можа, у нас сёння заключныя заняткі. У нас мы не чыталі, як чыталі Рабі Гамаліэль или Рабі Акіба, так, верш па вершы. У нас не было на гэта часу. Таму у мяне яшчэ я хочу вельмі спытацца, якія у вас зараз ёсць пытанні неразвязаныя з тэкстам. Нам трэба сёння наогул все падсумаваць. У нас засталося недагаворанае з мінулага разу, але апроч недагаворанага з мінулага разу у вас можа быць сваё недагаворанае, ці не тое, што вы хацелі бы, каб было прагаворана. На несколько разов повторяется в тексте вот эти 4 строки. «Закликаю вас, дочки Иерусалимские, газели не телами, не полевыми, не будите и не обужайте кохання, покуль само не пожидає». Як закльонники ідея, да? Так, это як рефрен. Ну да, як попередження, що сама вона восприймає, отримлюється кохання як не тільки подарунок, но як некую покуту, некую хворобу. Як і пагрозу. І пагрозу некую. Добре, што вы звяртаеце на гэту увагу, на тое, сапраўды, чым ёсць каханне. Мы зараз, мы якраз сёння пераважна пра гэта будзем гаварыць, потому што все ж таки мы гаворым, што асноўная тэма гэта любоў, а чым яна ёсць. І сапраўды вы добра звяртаеце увагу, што адзіныя словы, якія паўтараюцца праз усю песню, паўтараюцца некалькі разоў, якія можна ўспрыняць як рефрен, як тое, што звязвае структурна весь тэкст у адно цэлае, это менавіта заклікаю вас, дочки Иерусалимские, не будзіце кахання, пакуль яно само не абудзілася. Значыць, а што будзе? Чаму зноў-такі з такой вялікай эмоцыяй? А тут есть такие шизловы цікавые, что я бы... Я обратно не позначила, что какая-то такая речь моцная, але... Где же я их позначила? Не просто моцная, калі вы... Неверагодна, да. Калі вы хочаце згадаць это ключавыя словы, мы згадывалі шмат разоў, каханне мацнейшае за смерць. Гэта апошні раздзел, 8 раздзел, 6 верш. 6 і 7. 6 і 7. Поглядзіце все прочитайте. Просто там як бы цана гэтага кахання, словы такія. Там все подсумования в 8 разделе. Есть у нас малая... Нет, это не то, что есть малая сестра. Не, 8 раздел, але 6 и 7 верши. Вы 8 верш глядите. Раней. Да, 6. Приклади меня, як печатку до серця твоего, як печатку до плеча твоего, бо кохання моцне, як смерть.
и ревность лютая, як пекло. Его искры огнистые, полыми не згасные, а потом сёмые ще. Так, і сьогодні. Воды великие не могут згасить кохание, и реки его не затопят. Но далее его цікаво. И коли б дал нехта усё майно дома своего за кохание, зганять его погардою. Мгм. То есть майно важнейшее наш мат за кохание, потому что коли нехта б дал Ну, майно дома своего за кохание, то его до его коли паспрабаваў купіць каханне. купить. Ну, вы ж даеце одно за другое. Калі вы набываеце штосьці, ви штосьці далі, штосьці атрымалі. То его сганять. Зганяць таго, хто паспрабуе купіць каханне. Ну ясно. А я зрозуміла трохи інакше. Ні, тут вельмі тут просто. Калі нехта аддасць все майно, што мае ў доме за каханне, то його зганяць. Што з гэтага атрымаецца для таго, хто дасць, ці атрымае ён каханне, мы не ведаем. Але тое, што гэта не прымальна. Можа быць, і вот калі вы хочаце, тут можа быць вот другі гэты падтэкст. Не мяняй майно на каханне. Майно гэта майно, а каханне это штосьці. Але яно тады будзе, калі вы так хочаце прачытаць, гэта будзе процілегласць да таго, што сказала вышэй. Ну да, яно неяк супярэчыць. Яно і супярэчыць, і не супярэчыць. Гэта вся песня песню. В этом супярэчанні і не супярэчанні. Яна вся ставіць супярэчанні і развязвае супярэчанні. І галоўнае супярэчанне – это каханне. Паглядзіце, можна нават і, калі вы ўжо гэту тэму закранулі, от, скажем, каханне і соцыум, ці прыгажосць і соцыум, мы не зрабілі гэта мінулы раз, мы пра Саламона казалі. Але у нас персонаж называецца Саламон, ён все ж таки король. Так? Тое, што ён король, наш персонаж, згадваецца некалькі разоў, зараз да гэтага пойдзем. А якая, скажем, зноў-такі цана каханню у грамадстве, у каралевстве, у соцыуме, альбо цана прыгажосці. Вот тут же, калі вы тут вы глядзіце, дзе вы глядзіце, то глядзіце 11-й верш. Весь. 11-12 разом. Да. Был виноградник у Соломона в Баал-Гамоне, и отдал им виноградник вартовникам. Кожный приносил за плод ему 1000 сребром. Мой виноградник со мною, 1000 тебе, Соломон. Это каже он, герой, да? Не. Был виноградник, это кто заводно говорит, это авторский текст. А мой виноградник, 1000 тебе, Соломон, у нас не Соломона. И 200 вартовникам плодов его. Так. Ты что живешь у сада? Нет, все, вот это 11-12. Мы 11 читали тогда вот дзеля Соломона, так, дзеля багацця Соломона. Але тут же, коли яна сюди включається, что яна продає за 1000 и за 200? Себе. Что там же что яна мае, так? Вот поглядите, эта гаворка ідзе заўсёды, калі гаворка про яе ідзе, яна заўсёды інтэгральная постаць, яна, жанчына. Там вот она гаворка про прыгажосць, гаворка про каханне. 1000 тебе, Соломон, 200 вартаўнікам. Вот гэтае тое, про што мы гаворым, вот гэтае няўлоўнае, так? Што немагчыма купіць за майно ўсяго дома, але купляецца, але яно ёсць аб'ектам гандлю, аб'ектам палітыкі, калі хочаце, таму што калі кароль узнікае, то король гэта заўсёды палітыка. Так? Гэта ёсць гэты канфлікт паміж соцыумам і гэтай чыстай сутнасцю, якую немагчыма ўлавіць, то ён тут якраз прагаворваецца. То есть гэта ёсць аб'ектам гандлю. І гэта аб'ектам некага пэўнага канфлікту. Вось паглядзіце трошачкі вышэй, як это ўводзіцца ў грамадства, 8-й верш, дзе вы пачалі чытаць пра малую сястру.
Вот прочитайте 8-9. Есть у нас малая сестра. Так, ага, на 10 можно. А, 10? Не, от 8 починаємо. Есть у меня малая сестра. І друзей нема у її. Мгм. Що зробимо ми для нашої сестри у день, коли будуть сватати її? Коли я на мур, збудуємо на її вежі з сребра. Мгм. Коли я на брама, обкладемо її дошками з кедру. Так. Я Ну, на- а у 10 себе ставить на это место. Да, я мур, і груді мої як вежі, тому я стала увачу його, як тая, що знаходить спокій. То есть я тая, що вже пройшла през гэта, Да. так? А ось ёсць ще малая, якой треба през гэта пройсці. І от калі яна такая, будем робити так. Калі яна такая, і знову будем як робити. Вежі з сребра, браму обкладем дошками з кедру, знову от некую гэтую каштоўнасць Да. мы сюди будемо додавати. Але чому менавіта малая сестра? Это вот момент, коли воно по сутності уводиться у соціум. От гэта пригажості, кохання уводиться у соціум, уводиться яким чином? От про сім'ю, так, неяк? Сестра малая, значить, яе так само там. От яна так само ёсць вот у гэтай гульні гандлю і палітики. Тут вот якби вот з одного боку, это вы это все можете прочитывать, вот як ми это читали минулий раз. От як якость, як пригожость, як багаття, як от повня, так? Багаття, як хараство. А з другого боку, це гандль, це гроші, це політика. І от у випадку сестри, це вже эта політика на, ну так якби соціальний погляд на покоління. Але гэта, до речі, не все. От поглядите, это конец. А з чого ми починаємо? От 5-6 вірші самого першого розділу. Ми їх так само читали, от ще раз прочитаємо. Де от вельми виразна говорка йде про пригожость. Чорная Ну, весь 5-6 прочитайте. Почни, ласка. Чорная яди Божия, дочки Єрусалимські, як шатри кидарські, як тулуги Соломонові. Не глядите, что я чернявая, что солнце опалило меня. Сыны матери моей угневались на меня, поставили меня стерегчи виноградники. А своего винограднику я не стерегла. Это вот самый початок песни. И это вот вельми важный момент. Не глядите, что я черная. Да? Вот это не глядите. Она одразу оправдывается неким чином, что она не такая. Так? То есть она вот говорит про свою пригожость, тут же ось пригожость виразно звучить, чорна я де пригожая. І не глядите, що я чорна. І от гэта значить, яна певним чином откинутая, бо яна оправдывается. Значит, что хай себе, хоть я вот и такая, что вам не подобается, але я все равно пригожая, чорная да пригожая. І от вона з одного боку, вона откидается этому социуму. Откидается эта пригожость. Гэтая пригожость, з другого боку эта пригожость одразу з виноградником зв'язується на одразу некая такая интоксикацийная, опьяняльная. Вот у її десь, і вона не вписується у нормальний лад громадства, у нормальних речей. І вона повинна собі знайти там некое місце. От яке, як ми бачимо, як воно знаходиться у кінці. Знову от неким гандлем. От поглядите ще далі трошечки. Потім ми до этого, до 6-го ми ще зараз вернемося. Але поглядите 7 і 8 вірші. Угу. Ну, далі наступне. Скажи мне, улюбленной души моей, где пасвишь ты, где спочивает твой статок ополдни, бо на что каптулялась я в остатках сябров твоих. Коли сама не ведаешь ты, найпригожейшая жанчына, дык иди себе по слідах за остатком и пасти своих козлянят для пометов пастуховых. Для намету. Для намету. Для намету пастухових. Знову, вона найпригожейша жанчина. Знову говорка йде про пригожость. І де вона знаходиться. Бачите, 10 ось. Вона не ведає, де її в собі шукати, вона 10 ось зовсім на ускрайку. Тобто вот это вот, оно все з этого починається. Вся історія, тут історія як такої, це так само вельми важливо, історія як такої нема. Сюжету як такого нема.
Няма такого, што вот была бы завязка, далей некае развіццё і развязка. Гэтага няма. Але тым не менш, тут вельмі выразная кампазіцыя. І от бачыце, пачынаецца з таго, што яна не можа сябе знайсці, яна адкінутая. Але яна сябе сцвярджае. І все ідзе на хвалі гэтага сцверджання, на хвалі таго, што яна прыгожая, на тое, што яна каханая. І тут што як вы адразу заўважаеце, што ёсць гэты пастаянны парадокс. Яно так і не так. І гэта вся песня, яна на гэтым пабудавана. Яна дзесьці, гэта відаць тое, што ў ёй найбольш і чаруе. Яна пастаянна сама сабе пярэчыць, але пры гэтым вельмі лагічна. І вот мы зараз пра гэта пагаворым крышачку больш, таму што гэта дзесьці аснова таго, пра што. Калі ўжо мы хочам все падсумаваць, это менавіта аснова таго, то все гэтыя парадоксы гэтай песні. Ну вот ён дакладна ведае, дзе яна жыве, і яна не ведае, дзе ён жыве. Яна ўвесь час яго шукае. Яна ўвесь час яго шукае. Ён не тое, што ведае. Ён не мае патрэбы ведаць. Ён ёсць, мы дакладна не ведаем наогул, чаго ён хоча. У нас хто все ж таки больш акрэслены персонаж, это яна, а не ён. Яна гаворыць больш, яна дзейнічае больш. І это таксама вельмі істотна у тым вялікім унутрыбіблійным параўнанні, якое мы робім праз увесь час, параўнанне з чым? З якім тэкстам? С чем? Ну, получается, что мы параллельно ее и с тем, которые вот есть еще песня, не песня, а рассказ о самом саде. Вот, конечно. Яна адказвае на тую гісторыю. Гэта песня адказвае на Эдэнскі сад. Гэта адказ этой гісторыі. У той гісторыі жанчына больш актыўная, але паглядзіце, яна пазней уступае у сюжэт, і яна выразна другасная. Там ёсць чалавек, таму што яна ж таксама по любой раскладцы, хоць яна іща жанчына, хоць ён іш мужчына, яны абодва Адам. Яны абодва чалавек. Але галоўны персанаж там все роўна застаецца чалавек, які робіцца іш толькі ў дачыненні да яе. Галоўны персанаж ён. Ён створаны. Яна ствараецца тады, калі ён нейкім чынам не дае рады. Яна павінна яму дапамагчы. У яе функцыя ад самага пачатку дапаможная. Яна там уже дапамагла, як дапамагла. Яна гэтае развіццё штурхнула наперад, але не дзеля таго, каб зноў-такі ён, каб той, хто самы першы персанаж створаны, пад якога весь свет ствараецца, дзеля якога па сутнасці яны раздзяліліся на мужчыну і жанчыну, і дзеля таго, каб ён развіваўся далей. Яна вельмі важны персанаж, але не галоўны. Галоўны персанаж там адназначна чалавек. І згадайце, як пасля ўсяго, мы ўжо на гэта таксама звярталі ўвагу з вамі, у канцы 3-го раздзелу, хто выганяецца з Эдэну. Там пра жанчыну ўжо згадак няма. Там Яхве Элогім, Бог у канцы гавора, вось чалавек взяў з дрэва і стаўся як адзін з нас, ведаючы дабро і зло. Так от, каб ён не працягнуў рукі сваёй і не пачаў жыць вечна, то, адпаведна, ён яго выганяе з саду. Апошні раз яны, это калі ён ім робіць это адзенне са скурай. А далей зноў ён. І яна, ці яна проста паводле вызначэння пры ім, ці яна там не лічыцца, зноў-такі мы не ведаем. Мы можам прачытваць па-рознаму. Але ў гэтай гісторыі яна гэта першасны персанаж. І яна прычым працягваецца, яна працягвае вельмі менавіта той персанаж, які развіваецца ў садзе Эдэнскім. Пасля прысуду Божага на ўсіх трох, на змея, на жанчыну і на чалавека, чалавек дае імя жанчыне. Якое імя?
Жизнь. Ева. Ну, життя, ви кажете, слушно. Життя. Якраз це Септуагінта і перекладає просто Зоя. Життя. І він назвав її життя. Хават. Так? Хават, знову таки, це біблійна етимологія, це не справжня етимологія. Але він назвав її життя, бо вона буде ці життєдайна, коли хочете там ускладнити, так? Бо вона буде маті всіх живих. Бо вона буде маті. А тут поглядите, як тема маті проходить. Ми минулий раз про це казали. Пам'ятаєте, з тою яблунею? Коли другий раз у 8 розділі яблуня повстає, і коли цей чоловік вертається до маті. І от там от гэта жаночае і мацярынскае, яно зусім не гучыць, зусім не зразумела у третьем раздзеле кнігі роду, так, в эдэнскай гісторыі. А ў гэтай гісторыі яно прайграецца зусім па-іншаму. Вот гэтае жаночае, мацярынскае, оно неяк сыходзіцца разам. Сыходзіцца вот это тое, што ён шукае. Але давайте мы вернемся до конфликту социуму и прихожости, социуму и кахания. Вот мы кажем, что он король. Мы минулый раз только вот мы про Соломона казали больше, чем про докладного персонажа. Але скажем вот то, что он докладный король. Давайте поглядим. Вот 4-й верш первого раздела. Вот он важный. Согни меня за тобой, подержи меня, увел меня царь у покоя своей. Узрадуемся и узвеселимся за тебя. Так. Уславим милование твое, вышли вину, слушно любит себе. Да, одразу, что увел меня король у своей покоя, да? 12-й верш. Тут же вот это. Такой царь за столом, Да. народ пуская свой пах. Угу. И это от самого початку мы бачим, что у нас король персонаж. Мы с вами казали про символичное значение того, что он король. Так? Да. И мы абсолютно не казали про социальное. Вот мы теперь поглядим на социальное. Символичное мы памятаем, что король ён ці не король, для чего он названы королем, для того, что это наибольшее, что можно уявить. Что это найвышэйшая якасць, што ён сабраў у сабе сабраў все вот у ейным уяўленні для яе ён король, тому что лепш за яго, вышэй за яго, там пожаданий за яго просто не можа быць. Ён абсолютная вяршыня уяўлення ожидання, і тому ён король. Але сацыяльна, вот поглядзіце, вот теперь снова таки трошку іншы аспект. Адразу мы бачым, што ён король. Вот поглядите, например, 7.5, так само там еще вот есть звадка на то, что он король. Голова твоя на себе, як Кармель, Я Кармель, ага. волосы головы твои, як пурпур, царь позабытався. Царь забытаўся ў пасмах, ага. Там, бачите, и пурпур разгадывается, это королевский колер. Царь, это у каханні, он забытаўся. Ясно, что не у своих пасмах, а у ейных пасмах. Так? Вот. Что? Что это такое Кармель? Кармель – это гора. Это географичная назва. Это важная сакральная гора. Это снова поравнание. Вот. До речі, мы тут вельмі много географичных назваў, и далеко не все из них мы ведаем, с чем суаднесце. Но Кармель, дзякаваць Богу, ведаем. Вот. И памятаеце, там і каралевы згадваліся, потым мы бачылі, як ягоны ложак 60 ваяроў сцерагуць. То есть мы вот это все бачылі. Ён король, а яна хто? А вот ці яна королева? Вот памятаеце, калі мы читали сумерскія тэксты, калі мы читали тэксты про Інану, там король і королева. Там весь час яны былі симметричныя, притым, што там яна сапраўдная королева, ён робіцца королем простое, што яна королева. Яна яго бярэ, і адпаведна, ён робіцца аўтаматычна королем. Ці королева яна? Не. А хто яна? Вот вы прочитали это уже. Что? Каханая, а социально хто? Вот калі на социальный аспект, вот можем просто... Вот, вы читали в 6 верше.
Шостая ще раз першого розділу. Виноградника на сторожі. Яе, так, сыны маці мою поставили мяне стерагчы виноградник. Вот что, а поглядите в 8 верше. Вот там, где мы так само это читали. Иди и паси своих козлянят для наметов пастуховых. И она пастушка. Так? Коханая это само собой. Вот поглядите, як яно, вот, знову таки, як от король. Одна річ, що він король для яе, это, у гэтым сэнсе яна буде сама собі королева, заўсёды. Але у сацыяльным сэнсе яно зусім іншыя тоны мае. Ён король, яна пастушка. Вот гэтае каханне, якое паміж імі узнікае, яно гэтак жа немагчымае, як яно прагаворваецца тонка, вот што мы толькі што з вами прачыталі. Як сацыяльна, дзе каханне і прыгажосць ёсць аб'ектамі продажу, гандлю, дзе прыгажосць адкідаецца, яна павінна апраўдавацца, ёй тут не месца, а калі месца, то дзесьці вось дзіўнае месца такое вось на ўскрайку, альбо вот як гэтая сястра малая, так, вот якой таксама яна будзе ў гэтай сітуацыі пазней, так? Яна будзе уведзеная як прыгажоўня ў грамадства, але зноў-такі вот нейкім такім чынам. І што мы маем? Мы маем вот гэтае каханне, якое рэалізуецца. Мы бачым всю прыгажосць гэтага кахання, і мы бачым всю вот эту ратавальную сілу гэтага кахання, ацаляльную сілу вельмі моцную. Памятаем пра ацаляльную сілу кахання, так? А пры гэтым яно сацыяльна немагчымае. Это зноў парадокс этой гісторыі. Это зноў адна з гэтых немагчымасцяў, якая акрэсліваецца і пэўным чынам развязваецца тут. Правільна, яно немагчымае, але яно ёсць. І гэта дзесьці вось тое, пра што і Рабі Акіба гаворыць. Мы бачым вот гэтыя сітуацыі абсалютна няроўнага кахання, менавіта у прарокаў гэта праходзіць, так? У адносінах вот уже тых, вот, якія па аналогіі заводзіцца песня, адносіны паміж Богам і народам. Калі абсалютная несіметрычнасць, поўная несіметрычнасць. Это одна рэч. Вот, зразумела, про что я кажу, так? Ну, коли ласка. По-моему, да, вы сейчас сказали пророков, я вспомнил, по-моему, это Осии есть, у пророка Осии. Есть, конечно. Где Бог вообще говорит о том, что я нашел тебя. Давайте прочитаем. Да. Это самый початок, это будет первый, третий верш здесь Госеи. Поглядите, у кого Библии. Поглядим, то у Госеи это больше всего. Возьмите, у кого нема, возьмите, коли ласка, еще внутри. 3 есть. Ще Станкевич пошанцевала. Значит, ён буде Госея, Осія, у 7 і увогуле Осія. Перший, это самый початок. Вот это, там вся концепция Госеи, это самый початок. Коли вы знайшли, это перший, по-моему, это будет первый, третий верши. Это самый перший з малых пророков. Так. Вот пасля Ісаї, Єреми, Єзикіела там і плачу, одразу буде Госея. Він самий перший. З усіх 12 малих. Так что вы по этому по зместе знайдите. Вот після пророка Даніли. Першие 3 верши прочитайте, пожалуйста. Может, там навык и больше. Слово Господне, которое было в Осии, сыну. Это можно пропустить, так? Начало, наступный верш. Начало слова Господне к Осии, сказал Господь с Осией: иди, возьми себе жену блудницу и лети в Иуда, ибо сильно
благодействует земля сия, отступив от Господа. Пошел он и взял Галей, дочь Дивлаину, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему, нареки ему имя Израиль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля из дома Иуда. Положу конец царству дома Израиля. Там і далей буде. Это, по сутності, это буде і далей. Это вот вся эта перша історія, коли Бог відправляє Гасею побратися шлюбом з блудницею. І ён у гэтым праводзіць паралель. Мы про гэта казалі з вами шмат разоў, так? Што вот у гэтых сітуацыях, у сітуацыях гаворкі пра шлюб, звычайна, пра шлюб больш, чым пра каханне, ідзе вельмі моцная паралель паміж Богам і народам. І звычайна любая нявернасць рэлігійная асацыюецца з нявернасцю шлюбнаю і наадварот. То есть гэтая вот нявернасць, яна робіцца як сінонім адно аднаго. Мы про гэта казалі шмат разоў. Мы зараз не будзем гэта паўтараць, але глядзіце, тут калі і звычайна Бог, ён будзе все роўна верны. Ён вот як бы вот это верны першай дамове, адпаведна верны шлюбу, верны каханню, а народ блудзіць якім чынам? Блуд гэта адпаведна з іншымі багамі. Гэта нявернасць першай веры в адзінага Бога. І таму тут это вельмі важны момант, калі ён проста паказвае гэта на чалавечым жыцці, паказвае гэты блуд народа як нявернай жонкі. Неверность народа як неверная жонка. Ага. Я еще хотел дополнить, по-моему, там момент есть, где Бог говорит про народ Израиля. Он говорит, ты вообще никто. Я нашел тебя в пустыне, ты была без сознания, то есть даже социального статуса никого не было. Да. Он там изначально себя позиционирует как царь, у тебя шел, и я тебя одел, помыл, обул, одел в красивой одежды, и полюбил тебя, а ты... Вот. И докладно. Даже не пастушка, а вообще никто. Докладно. Что это вот у дадзеного выпадку, мы так сказать, несимметричные адносіны, это вельмі деликатно сказать. Это як бы на розных концах любой линии. Да? То есть это Бог, это той, кто есть усё и может усё, а народ это той, кто был просто обраний Богом, просто тому, что ён его обрал, вот и все. А ніяких заслуг нема, нічого нема. І от у песні ми бачимо цю ситуацію. Давайте ми ще, Гасея це не одно, давайте просто поглядимо. От, наприклад, Ісая 62, пробачте. От коли може в пророках, Ісая 62:5. Там, може, не буде так виразно, але так само буде. Це під кінець Ісаї. Как юноша сочетается с девою, так сочетается с тобой и сыновья твои. Вот. Как жених радуется невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. То есть тут выразная такая параллель шлюбу чоловічого і адносинаў паміж людзямі і Богом, докладно народом і Богом. Ярему давайте ще поглядим, так само 3:1:10, тут далее. Вот. Там уже все не читается, но вот спочатку самого 3-го раздела, там великий кавалок на эту тему. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не сквернилась ли этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратилась ко мне, говорит Господь. Угу. А ты это зворот знов до Израиля. Зворот – это вопрос. Вот поглядите, как вам было больше зрозумело, вот пропустите, там будет инакше много вельми читать. Ну, скажем, от 7-го, так? Можно от 7-го до 10-го, вот худенько прочитайте. Вот тут же в 3-м разделе. И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне. Но она не возвратилась, и видела это вероломная сестра ее Иудея. Угу.
И далее. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо. Вероломная сестра ее, Иудея, не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. Угу. И данным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнями и с деревом. Угу. Я Но тоже. Да, но при всем этом вероломная сестра Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. Угу. И сказал Господь, отступница, дочь Израилева, Угу. оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Ну там уже все, хопиться, зразумело, так? Там у Езекіла есть, но Езекіла там просто там целыми кавалками, вот як і тут. То есть гэта сапраўды гэтая тэма развіваецца вельмі моцна. І яна, вот это просто, как мы разумели, про што ідзе гаворка. Але адносіны караля пастушкі, яны будуць дзесьці паралеллю адносінамі Бога і Ізраіля. Але тут ёсць яшчэ, можа, яшчэ глыбейшая дзесьці рэч. Бо вот тое, што праз усю Біблію праходзіць, мы таксама гэта з вами згадывалі. І не раз. Як яно адбываецца, калі штосьці непрымальнае сацыяльна, альбо тое, што сацыяльна адкінутае, тое аказваецца ровно наадварот, уздымаецца Богом. То есть Бог вельмі часто перакульвае вот гэтае сацыяльнае ўяўленне. Там, вот, скажем, ну, у Ісая 7 раздзел, там вельмі вялікая гутарка ідзе пра тое, што вот, там цикл кавалак, што вы памятаеце, камень адкінуты будаўнікамі стаўся нарожным камнем. Што дзяўчына незамужняя народзіць сына і дасі яму імя Імануэль. Вы казалі пра гэта пасаж 7:14. Ну, і гэта, зноў-такі, это вельмі важная рэч. Тое, што грамадства адкідае, не значыць, што яно кепскае па сваёй прыродзе. Не значыць, што яно павінна быць адкінутым. Альбо іншая рэч, якую мы бачым скрозь, калі Бог заключае дамову і звяртае увагу на малодшага сына. Не на старэйшага, як мусіла бы быць паводле сацыяльнага ўкладу, а на малодшага. І мы гэта бачым раз за разам. Вот калі Бог просто вот перакульвае все эти сацыяльныя ўяўленні. Робіць нейкія сацыяльныя рэвалюцыі. І вот паглядзіце, вот зараз хвіліначку, паглядзіце, наколькі гэта важна для разумення песні. Вот взять просто тое, што зноў вот гэтую паралель, што калі, ну немагчыма, каб кароль з пастушкаю шлюбаваліся. Немагчыма, а шлюбуюцца. Немагчыма, а кахаюцца, таму што ён кароль, ён можа сабе гэта дазволіць, таму што яна ёсць от увасабленне ўсяго, што ёсць жаночага, прыгожага, звабнага, любоўнага, яны бяруцца. Вот это зноў перакульваецца вот гэта нейкія сацыяльныя. Не, ну я каралева і царица не збіраецца рабіць. У яго там і наложніцы, і нейкія там яшчэ. Не, тут пра жонак гаворка не ідзе, это вы зноў не блытаеце з гістарычным Саламонам з іншых кніг Бібліі, да? Але мы не ведаем, што яны збіраюцца. Тут гаворка пра гэта не ідзе, што яны збіраюцца. Але тое, што проста паміж імі само па сабе каханне немагчымае, бо яны настолькі няроўныя. Немагчымае, а ёсць. Немагчымае, а яно робіцца сэнсам, сутнасцю, яно ёсць вот гэтым вот тым, што ацаляе ўсе пярэчанні, ацаляе ўсе немагчымасці. Вот это зноў-такі каханне пераадолевае, это сила любові, она пераадолевае немагчымасці. Да, я просто подумал, вот мы говорили про отделенность, что красота как некая социальная норма, да, вот, не смотрите на меня, что я черна. Можно ли здесь провести параллели со святостью, потому что святой это тоже как бы отделенные ото всех, социально не вписывающие в общую картину. Поэтому он некая сакрализация. У тым сэнсе, што песню робіць рукі нячыстымі. Што як Рабі Акіба казаў, што скруткі Святого Пісання недатыкальныя. Тоже
так само можна от это такое, што з гэтым пагуляцца. Так само вельмі цікава. Але от яшчэ тут вельмі такі момант, што які дзесьці вот адно з самага важнага, што па сутнасці сама па сабе любоў гэта боская праява у Бібліі. Не, скажем, не в эдэнскай гісторыі, але у традыцыі, у якой гэтая песня творыцца, у традыцыі, на якую яна адказвае. І у тым ліку яна пераважна адказвае якраз на эдэнскую гісторыю. Але атрымліваецца, што любоў сама па сабе это тая боскасць, якая, мякка кажучы, даступная чалавеку. Любоў гэта тая боскасць, у якой чалавек можа ўдзельнічаць. І от калі мы пра гэта гаворым, тады ты словы Акібы робяцца абсалютна зразумелымі. Таму што гэта ёсць боскасць, тут і сапраўды мы з вами пра гэта казалі. Тут тэкст ніякіх падставаў нам не дае думаць, што гэта каханне паміж Богам і народам. Ніякіх. Гэта прыгожае, эратычнае каханне паміж чалавечымі суб'ектамі. Але якім чынам яно выходзіць у тое, пра што гаворыць Рабі Акіба, это менавіта тое, што яно ёсць, што чалавечае каханне это ёсць тая боскасць, якая чалавеку магчымая. Тая боскасць, у якую чалавек, уваходзячы, дзеліць, знаходзіць сваё месца ў боскасці, знаходзіць сваё месца ў гэтым боскім свеце, выконвае некую сваю гэтую боскую задачу. І як і боскасць, так і каханне, яны па прыродзе сваёй жыццядайныя. Яны жыццястваральныя. І мы закраналі крыху гэта на пачатку, але такі адзін з ключавых момантаў самых важных, што каханне сапраўды ёсць, чаму яно ёсць найвышэйшым, што можа быць. І чаму яно, калі гэтыя два тэксты, які мы так з вами двая не разгледзелі, з аднаго боку Эклезіаст з этой мудрасцю адмаўлення усяго, што ёсць у чалавечым свеце, а з другога боку песня, такая сапраўды, якая паралельныя абсалютна тэксты, у якіх і лёс вельмі паралельны, вельмі падобны. І гэтыя кананічныя праблемы падобныя на аднаго часу, гэтыя тэксты, і абодва Саламону прыпісаныя, хаця абодва познія. І у песні, па сутнасці, гэтая тэма гучыць таксама, што ўсё не вартае нічога, апроч кахання. І чаму яно ёсць? Яно у песні, у Эклезіаста, там дзесьці яно так трошачкі таксама праходзіць. Але там, што вы лёгка можаце там згадаць, што двое спяць і цёпла ім, а адному як сагрэцца. Удвох лепш як адному. Але песня працягвае гэтую тэму, але яна гаворыць, што ёсць, што сапраўды, ўсё нічога не вартае. Але ёсць тое, што мяняе все, што трансформуе все, што абсалютна все перакульвае, і все невартае ператвараецца ў вартае. І все немагчымае, галоўнае, пра што песня гаворыць, немагчымае перастае быць немагчымым, застаючыся немагчымым. Гэта дзесьці, адказваючы на эдэнскую гісторыю. У эдэнскай гісторыі чалавек хоча быць Богам. Чалавек хоча быць як Бог, он хоча гэтай боскасці. Ён хоча пераўзысці сваю прыроду. Дрэва, мы маем дрэва жыцця і дрэва веды. І чалавек імкнецца і да несмяротнасці, і да веды, да абсалютнай веды. Тое, што ёсць боскім. Яно іранічна, што чалавек гэтага не дасягае. У смерці боскае цела з зямлі і боскае дыханне у чалавеку. Боскае дыханне хоча вярнуцца да сваёй крыніцы, а цела забірае зямля, якой яно належыць. І яно рассыпаецца.
И вот у песни тело проиграется постоянно, тело святкуется, тело предстає, як мусить по великим рахунку адзіная каштоўнасць, якую чалавек мае. Адзіная каштоўнасць, якую ён можа прыўласніць, і калі гэта двое, то это тая каштоўнасць, дзе яны імкнуцца сысціся. І вот тут вот тое, што у эдэнскай гісторыі адзін стаўся двума, і вот гэтая прамова, якую гаворыць чалавек пасля таго, як сустрэў жанчыну, што пакіне чалавек маці і бацьку сваіх і прылепіцца да жонкі сваёй, і будуць двое адно цела. Вот это вяртанне двух у адно адбываецца таксама дзесьці тут. Адбываецца і не адбываецца. Яно імкнецца адбыцца, оно не адбываецца ў эдэнскай гісторыі. Але імкненне да страчанай єднасці ёсць абсалютна выразнае. Яно ёсць, вот, мусіць якраз вот тым, што сам вот ёсць, мусіць галоўным зместам песні. Гэта вот імкненне да з'яднання. Але з'яднанне і такім чынам, вот калі это дзве гісторыі разам, з'яднанне двух каханых, двух закаханых, это тое, што это з'яднанне з самім сабой, это з'яднанне самого сябе з самім сабой, по великім рахунку. Это вяртанне ў некае тае боскае адзінства, якое прагаворваецца в эдэнскай гісторыі. Вы зразумела, што я маю на увазе? Потому што это такая вот, она, як у песні тут нічога вельмі акрэсленага няма, і яно якраз у гэтай неакрэсленасці яно прагаворвае тое, што хоча прагаварыць. Вот это вся эта дуалистичность, разбитость эденской истории связывается назад у единства у песни. Поглядите, у сад, мы про сад много казали, у Эдене это сад, он здесь есть в этом, центром, так? Он есть центром и там, и там. Это центр, вот это место, как Верчелиеде каже, так? Центр место абсолютной реальности. Место вот абсолютной реальности, где спраўджваецца сакральная сила и несмяротность. И оно, это место абсолютной реальности человеком тратится. Человек з гэтага месца сыходзіць. У песні мы весь час бачым, як гэты сад, это пастаяннае вяртанне ў сад. І тут дзесьці вот думка у тым, што гэтае месца абсалютнай рэальнасці ёсць незалежна ад таго, які свет. І вот гэты канфлікт паміж прыгажосцю, каханнем з аднаго боку і соцыумам з другога боку, ён ёсць, але сад все равно ёсць. То есть, які бы гэты свет не быў, што бы ў свеце не адбывалася, гэты сад ёсць. І вот калі у эдэнскай гісторыі, вот мы таксама з вами на гэта глядзелі, сад як першаулонне, там, дзе гэтыя людзі нараджаюцца. Але не просто нараджаюцца, яны там гадуюцца, рыхтуюцца да чагосьці наступнага. У іх там некія будуць задачы ў свеце, па-за садам. Яны ў гэтым садзе рыхтуюцца. Гэты сад, ён сам па сабе, ён дасканалы, самадастатковы, але ён можа быць аб'ектам перамен. У песні, як мы пабачылі, сад ідэнтыфікуецца з жанчынай у вялікай ступені. Жанчына і сад нераздзельныя паміж сабою. І яна, як гэты сад, яна раскрываецца свету, як сад раскрываецца іншаму саду. Як сад робіцца там арэхавым садам, напрыклад, так? Ці якім-небудзь садам. І вот у гэты сад, у які яна раскрываецца, прыходзіць той самы кароль, он спускаецца ў гэты сад, якім ёсць яна.
Знову, бачите, знову атрымліваецца вот гэта шматузроўневая паралель з эдэнскай гісторыяй, але вельмі складаны вобраз, вельмі аб'ёмны вобраз. Подумайте про тое, про што мы цяпер сказалі. Зразумела гэта? Што гэта зусім такая не простая рэч. І от калі у эдэнскай гісторыі дрэва жыцця звязанае з жаданнем несмяротнасці, дрэва веды звязанае з жаданнем веды, але веда гэта смерць. Тут у песні веда ёсць жыццём. Вот калі мы глядзелі зноў пра яблыні, пра плады, пра ацаленне, пра сузіранне, ацаленне, якое ёсць ведаю. І гэтая веда, яна жыццядайная. Веда і жыццё не протиставляются одно одному, а наадварот сыходзяцца в одно. І вот тое, што было цалкам разарвана, разбіта у эдэнскай гісторыі, зводзіцца ў штосьці зусім іншае, цельнае і такое складанае, прыгожае тут у песні. Вот як памятаем там, дзе мы у другім раздзеле, калі першая яблыня, другі, трэці, там, дзе мужчына гэта яблыня, якая вылучаецца сярод усіх сваіх, так, это каханы яблыняй, але плады ягоныя ацаляюць. Плады, якія не там дысгармонію прыносяць, а наадварот, якія любую дысгармонію прыводзяць да гармоніі. Плод, які ацаляе. І ён жа ж, вот гэты ж самы ён, чые плады ацаляюць на пачатку, тут і ў другой яблыні, у 8 раздзеле, ён сам притуляецца этой матчынай некай увагаю жаночаю. Там ён вяртаецца вот у гэтае некае вулонне матчына, у дзяцінства вяртаецца. І вот ён яе ацаляе, яна яго атуляе. Калі мужчынская жаночая прыходзіць у поўную гармонію, але пры гэтым веда і жыццё робяцца адным. Веда нясе жыццё. Жыццё ёсць ведаю. Ровно все, што расколатым было у эдэнскай гісторыі, ацаляецца у гэтай гісторыі. І вот яны, тое, што, як мы казалі, што яна весь час яго шукае, яны пастаянна то разам, то паасобку. Гэта тое, што немагчыма не заўважыць у гісторыі. Так разам яны ці не разам, а яны і разам, і не разам. Яны на працягу ўсяго тэксту, яны то разам, то шукаюць адзін аднаго, то яна яго шукае, то ён кудысьці пайшоў ад яе. Але яны, в адрозненне ад этой другаснай ролі жанчыны у гісторыі Эдэну, яны роўныя партнёры. Заўсёды. Яны заўсёды ў гэтай гісторыі нідзе, ніводным момантам, ніводным сказам, ніводным словам адзін з іх не больш важны за другога. І яны, кожны з іх самакаштоўны, але кожны з іх другого узвышае по максимуме. Так, песня имеется. Так, у песни. То есть вот снова наоборот ад этой ады. По сравнению с эдемской историей. Поравнание с эдемской. Там же Бог говорит, создадим помощника подстать ему. Не хорошо человеку быть одному, создадим ему помощника подстать ему. То есть, это снова в перекладе говорится. Это лепш за все адпаведнага яму, адэкватнага яму. Тому, хто яму падыходзіць. Так, яно падыходзіць, але мы яму зробім памочніка. Нема такого паняцця, як яны. Ёсць ён, якому трэба памочь. Там то памочнікі звяры, якіх Бог спачатку яму нарабіў, былі неадэкватныя. Трэба іншага памочніка. Там, дзе звяры не змаглі, там жанчына змагла. Так?
Тобто там у яе вот на якби інтенція створення жанчини це одразу така спомагальная. Одразу. То, что яна рухае сюжет, не меняе того факту, что яна возникае дзеля того, каб чалавек штосьці там кудысьці прасунуўся, штосьці рабіў. Вот калі мы, напрыклад, вот это во всех этих, як вот мы казали, чым адрозніваюцца там міты ад казак, так? Вот это касмалагічнае і антропалагічнае. Ось у казках, звичайно, там обов'язково ёсць гэты вот пошук, это квест, как теперь модно казаць, так? Ёсць некое заданне, ёсць некі асноўны пошук. І гэты асноўны герой, ён адзін заўсёды, у якога это адбываецца ты пошук. Это з чым заводна яго асацыююць, як заводна інтэрпрэтуеце, але любыя персонажы мацнейшыя за яго, там якія-небудзь каралі, чараўнікі, добрыя, кепскія, там якія-небудзь гэтыя змеі, там джины, альбо там бабы-йогі, яны все, альбо там жывёлы, яны яму памагаюць. Яны могуць быць мацнейшыя за яго, цікавейшыя за яго самі па сабе. Але герой ён. То есть, што як яны жывуць, апроч таго, што яны памагаюць яму, это па-за межамі гісторыі. Але вот ён, які вялікі магутны чараўнік, ён яго прыняў, там ён яму штосьці падказаў, там альбо штосьці яму даў. І ён пайшоў далей сваю дарогу. І нас цікавіць то, як ён пройдзе сваю дарогу, гэты чалавек. Вот у эдэнскай гісторыі стварэнне жанчыны пачынаецца дакладна такім чынам. То есть яна гэта дапаможна. Яна можа быць мацнейшая за яго, там разумнейшая за яго. Напрыклад, не абавязкова яна такую ёсць, яна можа быць там і слабейшая і горшая. Але хай сабе яна там будзе і там і цікавейшая і разумнейшая, але яна дзеля таго, каб ён штосьці у сваім квесце зразумеў. Штосьці, каб яму дапамагчы. Вот пра што я кажу. Да? Что это не значит, что там, что яна сапраўды слабейшая, там ці горшая за яго. Не. Можа наадварот, можа не наадварот, можа зусім не так. Але задача правесці яго кудысьці. І яна гэтую задачу выконвае. Ужо як выконвае, так і выконвае. Так? А у гэтай гісторыі гэта зусім наадварот. Так? Яны заўсёды роўныя партнёры. Нягледзячы на гэты на сацыяльны аспект. Але як два закаханых, якія сыходзяцца разам, якія імкнуцца разам, якія вяртаюцца ў аднаго чалавека, яны абсалютна роўныя. Тое, што яна больш выразны персанаж за яго, так і ў той гісторыі. У эдэнскай таксама яна больш выразны персанаж за яго. Гэта як бы нічога не мяняе у адносінах. У адносінах, у інтэнцыі існавання іх абодвух. Вот гэта фундаментальная розніца, ці нават процілегласць. То есть тут яны разам, тут яны роўныя, роўны вялікія, скажем так. А не можем мы сказать, что здесь головный герой наогул не ён и не она, а каханне? Так мы про гэта і говорим, что тут каханне не герой. Ну, цэнтр усяго. Але цэнтр усяго гэта, конечно, каханне. Бо тут сказаць, колькі тут персонажаў, то нават няма сэнсу. Можна сказаць, што два, ёсць многія, які гавораць, што тры. Менавіта з гэтага самага пачатку, калі яна шукае пастушка. Што пастушок і кароль гэта розныя персонажы. То можна і так прачытаць, можна і прачытаць, што гэта адзін мужчынскі персонаж, адзін жаночы персонаж. Можа быць і так, але яно для гісторыі нічога не мяняе. Зусім. Таму што сапраўды гэта гаворка ідзе пра каханне. І вот мы ж пра гэта і гаворым, што чаму яна ідзе пра каханне, чаму каханне, што яно такое, чаму яно такое важнае, і вот яно якраз пра гэта і гаворыць. Вось я яшчэ з садам дагаварыць. Вот гэта рай, можна сказаць, сад, рай, так? І ён, фактычна, тут спрабуйце таксама улавіць думку, якую я хочу сказаць. Ён існуе ў свеце праз сваю недаступнасць. Вот мы говорили, што у эдэнскай гісторыі
И он для их, это сад, для их это вот, дом. Так. Для чоловіка це не родима, але це дом, перший дом. І дом, який чоловік тратить в кінці. Тобто дом, це яким там щось відбувається, які там відносини складаються, він його тратить. И он застається вот этим вот центром, этой абсолютной реальностью, там, где сакральная сила, где несмиротность, и он от его доходит. У песні ми весь час бачимо, як цей сад ось приходить, сходить, він його знаходить, у цьому саді кохання відбувається, цей сад завжди зв'язаний з коханням, для жінки він просто ідентифікується з її навпрост, але вони ніколи десь от у їм не застаються, вони у їм не затримуються. І от те, що ми сказали, це вельми важливо, що сад існує незалежно від того, який світ навокал. Тобто він є. Але він є, і весь час то яна з його виключена, то з саду виключена, то він з саду виключений, то яна обидва з саду виключені. Тобто від цього просто от, той ситуації, що вони ходять, гуляють у тим Еденському саді, як от у Еденській історії, тут нема. І тому гэта абсолютная реальность, гэта сад, гэта рай, кахання. Ён у свеце існуе толькі праз тое, што ён недаступны свету. Каб ён быў даступны свету, он бы перастаў існаваць, он бы перастаў быць гэтай абсалютнай рэальнасцю. Але дзякуючы таму, што ён недаступны свету, ён існуе ў свеце. Бачыце, это парадокс. Гэта зноў парадокс, але гэта тое, што вельмі важна тут. Ён робіцца даступным па-за сваімі межамі. І таму гэта яднанне закаханых, это вот так само, вот, як мы уже казали, это з'яднанне самого сябе. Ажыццяўляецца, як бы адбываецца вот, у тэксце, які іх пастаянна раз'ядноўвае. То есть яны яднаюцца у сваім раз'яднанні. Яны у сваім з'яднанні яны весь час раз'яднаныя. Вот эта раз'ядналасць, гэта таксама бясконцы парадокс. Іх раз'яднаць немагчыма, бо яны, вот як у самом канцы 8 раздзеле, яны прыпячатаныя адно да аднаго. Яны як пячатка, это раз'яднанне, якое просто не можа адбыцца. Але тым не менш, яны вот весь час і не разам. Вот, гэтая, вот давайте паглядзім, вот этой прысутнасцю адсутнасці, адсутнасцю прысутнасці. Калі яны прысутныя абодва, яны адсутныя. Ці хтосьці з іх адсутны. Калі яны адсутныя, яны прысутныя. Вот паглядзіце, вот шосты раздзел. Просто вот вы зразумелі, што я маю на увазе. 6 раздзел 1.3. Вот мы его минулый раз читали, вот давайте теперь іншими вачима почитаем. Ну, первые 3 верши 6 раздела. Читайте, пожалуйста. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобой. Мой возлюбленный пошел в сад свой, цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленному мне. Он пасет между лилиями. И вот поглядите. Прекрасно. А дальше? Не, достатково. Як толькі яго няма, як толькі я на яго шукаю, як толькі не зразумела, дзе ён, я належу яму, ён належыць мне. Вот у раз'яднанні яны належаць адно адному. А вот 6-5, вот 5 верш поглядите. Далей. Клони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Бачите? Адвядзі ад мяне свае вочы. Як толькі мы разам, вот ситуация наадварот, адвярніся. Не будь разом. Вот 7-12, вот подобная ситуация. Пусть вам виноградники поглядим, зацвели виноград, снизлягаются громки, распустился гранат. Там отдам тебе свое милование. Там отдам тебе свое милование. Вот тут, где мы разом,
Нет. А вот здесь и там, вот где мы пойдем, поглядим, где там распустись, вот там будет. Вот мы глядели уже вот это 6.1 еще так само. 6.1 мы только что читали. Там, где ён, так? Де коханий. От на початку того, що ми читали, от перший сьомий, де ти пасвиш, де ти знаходишся. І от гэты бясконцы пошук, от самая мусіць кульмінацыя, гэта 3.2. Стану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, кого любит душа моя. Искала я его, не нашла. Во. Шукала я його і не знайшла. Яна його шукає і не знаходить. А коли знаходять один одного, адвядзі вочы. Коли яны разом, давай пойдем в іншае месца. Так? Коли ты не со мною, ты мне належишь, а я тебе належу. Всегда непределенная женщина. Вот такое я то самое. Тут абсолютно, тут однолькова, тут коли яны присутныя разом у сваёй адсутнасці. І калі яны адсутныя, яны прысутнічаюць. Вот бачите, вот эта присутность-отсутность, яна заўсёды выворачивается ободвума боками. И у них заканчивается так день, что она его отправляет. Скажи, что печатку поставил, потом скажи, бяжи, коханый мой, будь подушкой на газели, ты молодого оленя у гора духмяности. То есть бяжи. Так. Вот это вельмі показательно. Чим заканчивается все. Вот мы праз шмат что пройшли, так? Пройшли праз добрае і кепскае, і вартаўнікі яе збівалі. І гэтая сацыяльная няроўнасць была, і гэтае каханне было, і гэтае абсалютнае захапленне адно адным было, поўнае гэтае растварэнне адно в адным было, завяршаецца бяжы каханнага. Это як бы і тэкст іх адпускае, так? Вот. То есть, што з імі будзе далей, яно па-за тэкстам мы не ведаем, куды іх далей павядзе. Это так, тое, што робіць паэт, які гэта стварае. Але і паміж імі, так? Каханне адбывае, оно не адбылося, оно і адбылося, і не адбылося, і наперадзе, і магчымае, і немагчымае, але сканчаецца бяжы. Бяжы, каханы мой. Як алень, як газель, і там і знову з той самой любов'ю, з той самой метафорикой, яка йде праз увесь текст. Знову те пригожее порівняння, гора, там тут гора духмяності, вот это перекладе, духмяность это ну специи фактично, так? Это не горы со спецією, так? Це горы знову те багаття, пригожусь, знову це все проходить, але бяжи, каханий мой. І от гэта, что, как сказать, что вот что все завершается на фразе бяжи, это самое нечаканное, что можно только себе, что можно придумать. Так. А это сапраўды конец супер, это сапраўды конец, які дзесьці вось ліхтар поворачивая и осветляя весь папирадный текст. А почему она говорит ему? Я просто не поняла, почему она говорит бежи. Ничему. Это не то, что чему яна ему гэта говорить. Гэта гаворка ідзе про каханне, про их адносіны. Вот про это то, что мы говорим. Яны все ровно, яны весь час разом, яны весь час не разом. Як толькі яны разом, яны адразу будуть не разом. Значит, калі вы хочаце, каб яны былі разом, их трэба раздзяліць. Калі вы хочаце, каб яны не былі разом, их трэба з'яднаць. И вот тут снова это з'яднание, разделение, вот оно кульминуется в этом. То есть это в этом контексте, а не в том, что она хочет там защитить его от чего-то, да? Нет, там нема чего. Там как раз, по сути, весь 8 раздел, он кульминацийный. И он весь. Там, где, вот бачите, где все нагрувашивается, где и каханне, и социум, и сестра раптом, это малая, вылазить. Это все 8 раздел. Вот он, справді, збирає докупи все, що було сказано раніше. Він як є тексти, у яких початок, квінтесенція. От який початок закрутився, а далі весь текст розкручується тим, що було на початку. В этот текст здесь наоборот. Вот это вот 8 розділ, він нічого не підсумовує, він збирає
в себе все, что было. Было бы легче было бы уявить, как он был першим. Вот как он менавіта раскручивался, але ён апошні. Ну, может, вот это 14 верш каже о том, что яна як каже ему, что это будет так заўсёды, что ты бяжи, ну, то есть он побежал, але он может прийти назад. Так, То есть як, не то, что як данность того, что это не уцякай назаўсёды ад мяне, но зусім гэтага не значыць, потому что это зноў ідзе з такой вот з любов'ю і чаканнем. Это бяжы, а бяжы это может быть и бяжы да мяне, может быть и бяжы ад мяне, может быть бяжы сваю дарогу. Але вот калі ты бяжыш, пакуль ты бяжыш, ты са мною. Як толькі ты са мною, зноў і вот тут узнікае гэты эфект, што вот калі яно штосьці спраўдзілася, яно перастае быць жаданым і перастае быць развіццём. Значыць, як толькі штосьці спраўдзілася, яно павінна памерці, каб ісці далей, каб скакаць наперад. І вот таму яно ў гэтым тэксце весь час злучаныя у разлуцы і раз'яднаныя ў яднанні. Бо калі мы іх з'яднаем, все, просто само по сабе каханне, вот сама по сабе гэтая боскасць адносінаў скончыцца. Тому што яно перастане, но не будзе мець далейшага шляху. То есть гэта абсалютна неабходна. Вечный рухавік. Вечны рухавік гэта было бы добра для гісторыі эдэнскай. Вот там ідзе, вот там сапраўды няма спачыну, няма спакою, бо там ёсць нейкія задачы. Тут таксама няма спачыну, няма спакою, але яны замкнёныя адно на аднога. Яны гэта хутчэй вот што істотна, гэта тое, што у эдэнскай гісторыі ёсць некая вот весь час кудысьці павінны рухацца, штосьці павінна мяняцца. У песні яны нікуды не павінны рухацца і нічога не павінна мяняцца. Але калі яны разам, калі яны вот ужо просто намацаўшы вот гэтае сваё з'яднанне, ён і яна, яны все роўна будуць весь час у развіцці. І гэтае развіццё не абавязкова эвалюцыйнае, як у Эдэне. То есть далей штосьці ідзе. Не. Але гэта нейкі унутраны рух, ён весь час ёсць. Может, это говорит как бы о бесконечности любви, что нет начала и конца, ну, то есть если будет просто цикличность такая вечная. Так. Циклічнасць, не циклічнасць, але няма пачатку і няма канца. Яно хутчэй выглядае, што вот, калі закансерваваць нешта, то яно пачынае гніць, прападаць. А калі яно перастане быць тым, чым яно ёсць. Да. То есть яго трэба пакінуць у нейкім такім яно застае якім рухом. І вот яно, бачыце, сказаць няпэўнасць, это будзе неслушна, это будзе як бы запроста, так? Але гэта вот оно весь час у стане самаадмаўлення. Але адмаўляючы адно, і прычым не просто самаадмаўленне. Вот, оно альбо так, да? Вот это ёсць альбо разам, альбо паасобку. Это бінарна. І гэтая бінарнасць весь час адно штурхае далей. И вот это вот, как вы кажете, про початок и конец, это вот мы с вами сказали, что это апошний раздел, и его чакаю, что он будет першим. Что вот как раз вот, коли поменять месцами, ну, штосьці будзе по-іншаму зусім зразумела, але сапраўды это початок и конец, вот, яно пачынаецца до того, як штосьці скончылася, яно сканчаецца, не паспеўшы пачацца. И вот это так само, это вот эта внутренняя логика, внутренняя композиция этой песни. Глядите, вот як у эденской истории, там вот парадокс человечего основания. Крыніца самого человечего быцця заўсёды па-за чалавека. Гэта Бог, это зямля, сад, жанчына, маці, так? Маці всіх живих, так? Тобто є крыніца життя. І
Парадокс у тым, што чалавеку трэба да гэтай крыніцы дапасці, да гэтай крыніцы даткнуцца, з гэтай крыніцы злучыцца, але трэба абавязкова ад гэтай крыніцы, з гэтай крыніцы вызваліцца, каб стаць сабою, каб развівацца. То есть гэта вот, скажем так, вот эта індывідуальнасць несумяшчальная з ідэнтычнасцю. Каб быць індывідуальнасцю, трэба адмовіцца ад ідэнтычнасці. Калі быць вот ідэнтычным таму, што ты ёсць, не будзе індывідуальнасць. Вот зразумела гэта? Это зноў вельмі складаная рэч, так? Што калі чалавек застаецца ў ідэальным стане, ён не развіваецца, нічого не будзе. Калі ён застаецца ў садзе, не будзе вот всё гісторыі зямлі, па-за сада. Калі ён застаецца з маці, тады ўжо вот звычайна так, дзіцё, каб вырастае, воно павінна пакінуць бацькоў, пажадана пакінуць бацькоўскі дом і жыць нейкім чынам па-іншаму. Бо жыццё па-іншаму, жыццё іншага пакалення па-іншаму, якраз это ёсць тое, што дае рух, дае імпульсы, дае штуршок развіццю чалавецтва як цэлага. Каб чалавецтва развівалася, маладыя пакаленні мусяць адыходзіць ад папярэдніх. Вот это і гэта быў у сацыяльным свеце, калі вельмі зразумела. В гісторыі саду это нашмат больш складана зразумець, але тое самае. Каб стаць сабою, трэба вызваліцца ад крыніцы свайго існавання, ад асноваў свайго існавання. Але раз'яднацца з імі таксама нельга, таму што гэта крыніца, гэта аснова. І вот гэта парадокс эдэнскай гісторыі. І вот чалавек стварэнне, але ён аддзелены ад астатняга стварэння. Але гэта дакладна вот як і Бог у гэтай гісторыі. Ён удзельнічае ў свеце, але ён асобны ад свету. Чалавек з усім стварэннем, але ён асобны ад стварэння. Бог у свеце прысутны, але ён ад света асобны. І вот гэта таксама вельмі важна. І вот оно у гэтай песні прайграецца зусім іншым узроўнем парадоксу. Тым, што сапраўды атрымліваецца, што каханне это ёсць якраз гэты вір, гэтая боскасць. І там, гаворачы пра бінарнасць, там яшчэ можа, што будзе зразумела. Мы казалі пра ваду весь час. І вы сёння прачыталі ў 8 раздзеле, што каханне ніякая вада не залье. Паглядзіце яшчэ раз. Яшчэ раз паглядзіце 7 верш. 7 верш 8 раздзелу. Ключавыя словы. Прочитайте, пожалуйста, еще раз. Это что я... шостое? 7. Воды великие не могут сгасить кахание. Великие его не затопят. Вот так, все, достатково. Воды великие не могут загасить кахание, реки его не затопят. Вот есть здесь кахание к огонь. Вода в огонь. Бо его вода гасит огонь. Кахание палае, але каханне ніколі не называецца вагнём наўпрост. Але яно не можа быць згашанае вадою, і яны на розных узроўнях матэрыяльнасці. Чаму яно не называецца вагнём? Таму што вада і вагонь – это одна матэрыяльнасць. Каханне – это зусім іншая рэч. Это не субстанцыя, это энергія, это боская. І вот гэтыя таксама, як вода, вагонь, бінарная пазіцыя, яно приходит на абсолютно новый уровень. То есть вот эта вода, воды вельмі много в этом тексте, про воды життя мы с вами читали. Воды реки, які дають життя саду, які ввогуле дають життя по своей природе, життєдайна сила, она не может быть мощнейшей за эту энергию кохання.
Просто тут стихом выше, любовь люта, как преисподняя, ревность стрел огненных. Так. Она пламень весьма сильный. Ревність. А не любовь? Ні. Ревность. Ревність. Ревність, якби ніжейша, як би сказати, ніжейша вібрація, да? От яна полымя, яна моцне полымя. Кохання так само полымя, але яно не називається полымям, тому що яно кудись, от сапраўды, це зовсім інший узровень матеріальності. І от гэта вот это, якби яно супрацьстаўляецца і зліваецца, тому що кохання жыццядайнае, вода жыццядайная, яны ў процілегласці, і яны ў адзінстве. Чалавечае і боскае, да? Яно супрацьстаўляецца і яно яднаецца, тому що яно таксама вось адно адному пярэчыць, але адно з адным разам. Чалавек і зямля, от як у Веденській гісторії, яно процістаўляецца адно адному, і яно яднаецца. И оно все яднается тут, вот эта история, она вот все приводит вот у некое боское и человечее единство, у самой основной энергии, якую есть кохание, любовь. Тому вот, коли мы так это читаем, тоді незрозуміле робиться зрозумілим, так? Чому сапраўды це прочитывається як самий боский текст. От які, чому от як Рабі Акіба каже, що всі тексти святі, а це святое святих. Чому це святое святих? Тому що воно говорить про одне, про те саме святое святих, яке є ту силу, яка тримає весь, все, що є, яка вводить человека у боскость доступную ему, махчину ему, якая боскость робить життєдайною силою, якая людей, яка, хочу сказати, чоловіка єднає з самим собою, бо єднає мужчинське і жіноче. І вертає до першої основи і розбурає першу основу. Така є, справді, по сутності, ось, яка є усім. Так, и поза чим все остальное тратит сенс, снимает сенс. Ну так здесь. Ну вот, теперь, коли мы что еще не договорили, уже, коли ласка, договаривайте. Ну, зрозуміло, так? От якби ось настільки, наколькі це може бути зрозуміло, як ви діля чого це і ми з вами взялися за цей текст, який зовсім відрізний, звичайно, від тексту, якими ми займаємося. Ну все, тоді, значить, от на цей год ми завершили свою працю, вакансії, що буде в наступному році, ми не ведаємо. Мы скончим тему. Бяжи, коханий мой, як це у гори духмяностью, як олень, як лань. І не ведаємо ми, що воно буде далі. Да? Коли у вас які-небудь конкретні є там от ожидання на наступний год, в принципі, я вельми могу їх улічити. А, книга Йова. Йова? Да. Вот я про Йону думала. Я думала Йону. Но бачите, вот на пророков тягне. Йова можна. Йова-то можна, бо це саме один з самих читаних текстів, інтерпретованих. Йон буде, буде добре, це так само, це цікаво Йова, вельми цікаво. Це не настільки шматмерно, от як гета, ці як книга роду, наприклад. Так? Тобто Йон, от, справді, от ну, там вельми є про що говорити, звісно. Вельми є про що говорити можна. На коли тримається, можна Йова і Йона. Притчи и Экклесиаст. Для того, чтобы понять Йова, надо почитать сначала притчи и Экклесиаст, а потом читать Йова, чтобы было
Не обов'язково. Это розного порядку тексти. Екклезіаст добре читати разом з піснею. Тільки що, знову таки, пісня, бачите, от чому ми, скажу, є ж, звичайно, ми робимо те, що мені було цікаво. Так? І пісня цікава, от, ну, про свою от, виключну складаність, я розумію. Виключну. Екклезіаст далеко не такі складаний. Так? Екклезіаст просто, як і приповісті. Ви читаєте, і ви просто кожен там вірш по вірші інтерпретуєте, ті розважаєте над ним, от, якби те, як зрешти, от видаєте, як те саме з Рабі Акібом, який сказав, що хай там не прийде той день. І у Талмуді там було питання, про який день йде говорка, це коли це день створення світу. І розважали дві різні школи талмудичні, протилеглі школи, сперечалися поміж собою, і запитання було, чи треба було створити світ. Чому це раптом смішно, коли це було так складано для Ганіці? Треба було створити світ. І це питання, до речі, Йова, книги Йова так само. От, треба було створити світ. Коли світ, ну такі от, коли ми його там от просто сформулюємо світ там, як несправедливий, там, от поглядите, як у книзі роду, коли поводка починає, чим починається історія поводки? Це ад створення. Це коли фраза фантастична. І пошкодував я, що створив світ. Пошкодував я, що створив світ. А тут уже питання якби знутри этого світу, коли сам, і там пам'ятаєте, от коли перед початком поводки, що кожної думки серця його зло від самої молодості його. Зло чоловік помишляє. І от воно з гэтага ж боку розглядаються талмудичні мудреці. Як чи треба було його створити, коли він от час іде, а все равно ж, тому ж нічого не міняється. І праз 2,5 годи спречок прийшли до виснови, що чоловіка, ну, може, лепш, каб його не було. Але, коли він ёсць, то от хай він тоді вивчає минуле і розважає над будучиною. Вот это, значит, вот такое подсумование этой спречки. Ну и вот это уже что, вот, как бы вот оно на вопрос стычится, вот что справді, вот есть такие настолько складанные, есть речі, як той екклезіаст, там вот это якби вивчає минуле і розважає на будучині. Так? Тобто, от, речі, які там вас поставлять в тупик, ну хіба парадокс, це фільм філософський текст. Скажем, пісня, вона розриває любую філософію. І вона просто любую філософську розвагу відкидає. Вона робить її немагчимою, тому що вона, от нібито все сказане тільки що, одразу відпречується. А тоді те відпречене знову відпречується назад. І от так от весь час. І коли от ми з гэтим розберемося, коли ми бачимо от гэтую властивість пісні, ми десь, ну от, куди ми? Ми дотикаємося до того, що біблійні автори сприймають за основну таємницю биття, за таємницю, за основний сенс, за основну правду биття, коли хочете. От ми десь до этого дотикаємося. Десь гэта ось, ну, от як ви бачите, що сформулювати його і от сказати, от воно так є, це сам текст не дозволяє. І от текст побудований так, що ми не можемо сказати, гэта є стоя, а гэта є стоя. Що от тут так, а тут гэта. От текст просто забороняє такий підход. І він весь апофатичний, він весь ад адваротного. Але ми праз гэта ми бачимо, що ми сапраўды десь от коли, і от про що рабіни говорять, коли зрозуміти природу Бога, то, що чоловіку немагчимо, якби ближей за все, ви можете до гэтага підійти з пісні. Там, де слово Бог не уживається. Там, де зовсім нема, там, де у текстах, у яких весь час говорка про Бога, ви не підійдете так близько, як ви підійдете там, де про Бога нема ніводного слова. Гэта текст про Бога. От гэта текст, який сапраўды про Бога, про боскость, про тое, чым ёсць гэты адносіны Бога, ну от, да,
до того, до чого Бог відноситься. Да? Бо знову таки сказати це все, а формулювати нічого нельзя, бо формульовки перечить самим собі. І тому, скажімо, от це справді от цікаво просто поспробувати з цим розібратися. Тобто ровно ми не розберемося, але от настільки, наскільки можливо. От, і тому, скажімо, звичайно, книга роду, так само така вся, де все викликає одразу це, кожний образ некий розмикає новий сусвіт. Так, і щось, воно зовсім по-іншому, воно не йде от тієї правди, у якій йде та пісня, але по-іншому, це тексти, які вельми складані, з якими, відповідно, вельми складані і цікаво працювати. Ну і от таких текстів ще їх много зосталося, бо є много варіантів, тому що я і про його думала, і от про Йону думала, і про некоторі ще інші речі. Потім я ще є вже знову-таки у нас теоретичних вельми много ще питання. Ми теорією не так много займалися, займалися. Можна ще так само щось теоретичне, яке я не веду. Так що, коли які-небудь ще будуть міркування, я почула, тому що я сама про це думала. Це можливий варіант. Але коли є ще якісь міркування, то можете їх так само ніяким чином скомунікувати мені. І ми вирішимо, що робити. Ми ще не ведаємо, що буде справді в наступному році. Поки що бяжи, коханий мій, все, що ми можемо сказати. Тоді що? Дякую всім за... Дякую вам.